Yangbi Punamupu, Sharatchandra Sharma, Impact News, say also get in Manipur, Taramnoxari. Next is in the Manipur topic say is internet blocking a solution. Have an internet say Iran Hectolakpa, Iran Sandok, Yamakung, Yang and Lee, Habagi, Wakalondani, but Iran Namtanaba, Duga Iran, Karimkan, the rumor was how much high Wakalon, she shared away at the Amagamaga Pauna and the Nabagi method. Amani have internet blocking say, but internet blocking say. Machine Madam Moraga, Iran Aman crisis sama solution to Honbayabra, Haibagi, Matangur Kanazan, Tanzani, Kanadri, my Waki, Hojatring in Makatana, 2015 the show internet block Toki, 2016 the show internet block Toki, Matamdo, Akui round about 5 days over, even 5 days, Karahendo to Wadumyawi, Ado 2018 the Nat Tenkang Anirakta, July 19 Dagina, 23 Powa Ama. 2018 che amuk thengkang anirakna 21 September dagina haibadadi numit mangani gi oina authority na sarkar na basagi internet service sing se access tawn mayan chandaba aduga mobile data sing thingjang na number mo kanda khudong chadaba maroina general people sing na khudong chadaba thengnariba hojikti amarom da hairdi internet se yaugdradi thaba inghang thuna pangthokpa yadaba even student community phok da larik pa was internet ta changaga mai gi khangning ba mayam ama khangba yabagi phim duni aduna hoi kanagumba kharana lana sinan bu swe madwai area do kanagumba khara lana sinariba kanglup tu gi yengaga muthallaga thingdalaga thamaga mayam ama kana ba lagudo mayam sing se thingjan ba su punna thingjan bai se masi maram sabra haibagi matang do khana jana pa tanjani lo lengjin bir ba guest sing di agi yet thang thang phambiri ba se Haobam Joyremba ne MD Cubeten Technologies ne ihan mukta Joyremba bu taram noksari aduga Joyremba gi oi delengin video se Rakesh Meihoubam Director Human Rights Law Network Manipur ne ayoda Rakesh pu taram noksari aduga hek yeta thangna famine jab se Pradip Phanjoubam editor Imphal Free Press ne Imphal Free Press ki editor oiba khak tantana hanasu Manipur University ke syndicate members ne ai tong Pradip pu taram noksari yanan ba se Joyremba da lakchap tai madudi ngasai gi maroina Cubeten Technologies se yam maming yang long chaliba adugumba kanone aduna internet block to sambara morkanda how ngasai Cubeten Technology kamai suffer to ye aduga mayamna suffer to wodu su haipetang ahan bagi round se thabiram tai hanu makta internet ban to block to haibasiga internet censorship haibamga ai thong lai adung po aina business ki perspective ta lakri mamang da internet banning to wasi siga censorship to wasiga tangai fadana law and order situation ama laksing ya haitaragadi internet ban to raga censorship to raga yaba pon masing pot aduna ban se khara sathi yam sathi re ban censorship na khara ya handaba category keno hoy bhaitar film ma ko censorship man hai de censor to taragadi aina kari gumba sites khara block to bodum ya hajari kai dugi pull up to bodu okay pick kraba Manipur University ki 2 square kilometer pharong gadra khangde adugi jaga du control to no hona bada whole state ki internet shutdown to hai so laibak thini ai poram hai tai adna example in hajara kanda akona China da satam matam da Google service am ta yade there is censorship one form of hai tai ading asimak da koi newspaper yaugri ba China da around 4000 hybrid 40000 hybrid akoi websites me am block to ra adna tak tak padi social media da leri ba WhatsApp so kona phone season be one it's actually ma se aseng ba di dum akoi web ki through internet through tang se panga tan hai tai Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter hariba sing asi koina yam line na block to buya hari simari sida manga sida apam example in hajara kanda ai office ta pung tara dagi na pung manga ba office ki duration matam sida sida ako internet yaw di hingba yade ako office de adumaku Facebook, WhatsApp amadi YouTube de thing de Twitter gum se koi pung tara de na mari ba se thing program tor thang goroni tara de na mari si ai staff yang kai humbu se kam ta internet se na biya de internet se na biya Facebook YouTube kan se na biya de automatically nungti gi hayang pung tara ta ba de pung mari ba thing ne automatically Manipur da laiba service provider oriba mobile service provider oriba singa se masing ka su yam na te Airtel Vodafone Reliance laiba kangu sing se makoina laiba makogi akogi master base station master service center service makoi base station hai tare master me makha the base me am la kadori ne master sigi through the akoina any kind of website am akoina request to use website ke digital di yan kan ko request response hai aina google.com as a request ne Google server gi response la tu ne aina thari request
Aircell gi natraga Jio gi natraga na ngasai gi Vodafone gi magi server through the password sa khidone mai gateway password sa khidone gateway sa block to bu yae ai gi pick office manung do ka ani ka ma du khatang block to bu yae Facebook ya han ganu manipur.gov.in ya han ganu hai bi yae kai du pull up to bu ni akhoi gi woni yeng tar ga business side yeng tar ga su yam thin impact oi impact am phajana lai kai no hajar kanda ngasai gi nungdang da koi BPO service to business process outsourcing hai report sa ase internet through to go ni sales to go ni America dagi US dagi Germany dagi adagi UK dagi phone lak pasing o ko ni internet ku thang da makho gi service di kai ha betare QoS haina base quality of service ha base kitang soi da makoi di akoi da penalty ne lak da kitang soi da line na akoi 5 days block to tar ga di I mean entire akoi business loss of yaw gre pulap lawthoki ba huge loss makoi na business lawthoki ba process ha ko ni process lawthoki ba matam se is da process lawthoki da ding asai nungdang da thabak to jeri ba akoi staff kun contra je thabak leitana legadoi ne thabak lawthoki ba je thabak leita tar ga makoi sa khoi na mu thabak ti pothan gi tam ne we cannot simply pay the salary aduna akoi side da gi di internet ban to wa ha ba se masi mohta internet censorship oina to honingi in order to control yamna phajana yam line to ya posa amane se koi government ke side ke su technical expert tana biraga masi yam line to na phani na man ham gun thamjage okay haidi punabak ben toksan bai se masi lonebak suffer tawle suffer ton bai se pawgi igi thadok thajen khakina tabada ibetun business sector international atopa country singa kariga paw phonaba aduga yamna quality service ki karigi matang wari sarak kanda swai se kanagumba country kharana di matam chana response torokte khoi da sinaki bathabak sing pangthok pangam di haibagi sometimes wa bhau khara kalapna mina ngangakpa akhoi na muktara le hoba upai dile tamina duga economically yam sathi na huge loss ni haibagi ofam duni aduna karim kanda ngasai gi ban ga total ban ga censorship ka gi matang se total ban se loi thingen mani loi thingen dok saruk pudi yaning daba karamba medium da paw kare na phawng haiba medium singdu censor thok thoga dum yai habi ofam dune yam samna haibada leibak se laikhom thu hare kan the whole surface madi surface sing se cover with huge roll up ladder iduni sam hare kan da idea amna atopa idea amna kaino hare kan da no khungu oina sa se habi ofam dune khongdu khungum tonga di khongdu kali khom tai roi aduna the whole surface madi surface singdu shaun na kupsan dau saruk pudi khungup sabanen phai haibagi idea duri sam hare kan da joiramani hanan pibirse tong Pradip maroina khabar gi kari gi maroina paw gi medium haibate news medium sing se internet se kai gumba total ban tar humatam da kayam wai paw phawjin aduga maroina khabar gi hairaga ina pusanjar e tamo amju gi site gi amju gi president na masi appeal toy madudi masigi ban se masina yam suffer tore pawmi group sing pawmi group sing so praja kaman praja sing kaktana tana maroina paw phawna ba paw thaduk thajin paw download to ba paw upload to gi kari gi matang chu area se ado area do tamo editor so ibidi yam senior ne kaman suffer to gi sigi sa khoi gi sama haraga internet si la kan sa khoi convenient am oire ko samhana electric su khabar tor me adum tawsu so ne internet le draga so ada internet le bidagi hainan re ta sen hajiti aduga sei si yaudra di kutti per chama man be mong de am le hele ko adubu tawda ya da boti adum oibni adum tawni khabar adum puthogani hayo pot le ko adu ade news organizations do ngare mai lo le nyana mun da laina sitna nya ningi sita sena hajki khudaki wab sina tabida ethical question amus leina kaloi thingi no hayo posra ba kaloi thing do no hai kan kari no ki se hayo problem leina thinga ke kai kan do no hayo pos ko masi gi agenda se ki so topic se yaw kari kana do no hayo posra ba akhoi khan kan sida khabar zo ngai re ta sena khabar su irang yam thwe thaina television mo thingam television se cable tv ma thing je na irang yam hore to thingi na mai to khabar su thing jela si irang loidri pawm ta na dana ba na mai to pu ya ra ga di hai jing sai limit to le ra ro sum internet se du ngai internet se medium amni paw phone na medium amni si thing ma ji kari no ki se hai po le na ki ri se kai no mai am hai ne ba mayam si irang huptana pu hidore haudana pu hidore ka hai ka kamu khara na mi vested interest kha tawraga mayam ji humma puraga leba kana thondore irang thondore ka hai posin na se tori assume tori posi kari no hai kan sira pra ja pangmani moi dia ta hai in mani hai morong changi ba hoi khabar gi matang da news matang da censorship matang da nei na kan si jam toi nei na poni pra ja pange se on khan mi khodimak loina bang sai discussion exercise ong ga tani
पावसी उ कानसिदा ए सिटी थाजदे दा सि चुमिदा हाइबसि लोय हाइबंग मातनी अदु थादोक कानसिदा के स्टोरी हाइबसि लिबरल सोसाइटी लोय तो अदि लिबरल सोसाइटी सरकारना पकी रे की लेबा अगोन फुरानी आई सि इंटरेक्टोरे पकी किरगदि अदु प्रिकॉशन मेजर ने ना हेंजलपगी याम इनसिक्योर बा सिस्टम सिना fascism ho create ori hain Hitler oi horga Mussolini hora to mo history yenga sida insecure leadership sine yam tina dangerous hoise si mo man chalak pom yaw ka do ta adi am kiri no ka do praja sai su haji hai ke censorship to kan sida self censorship is ithan bok to je sai Facebook dai hang do kan sida ai ngon ka chei na ka pai jongthan na yo to ka mu ya oi ta ta san na le si adi hen jala ai block to se unfriend to ge isana sai gi khoi gi whole community na tabi sai than ho toge loi tam norm ngani ai mi khani mokta mi sai discussion na mi si magi agency si pra remove to bi rakhoina e nang nangi da phaloi ana si lothuk be ge lothuk bi si ai si agency lai to mi amani isa gi achum aran ba khan mangam da mi amani praja si apang ngak ni yaw do na hoi chat ya ma tani haibi mong assumption ma yaw ri ba si na ya pa ni yaning de se khoi gi Facebook sida ya da Facebook internet sida internet single si ga haibi अरे खबर मैम सिंगल सी का है बताओ कोई यानी वो है जी खबर मैम सी मैनिपुलेट तो सी खबर हजी को याम कना लेबा के ने इंडिया के ने डिबेट तो खबर सी नमथरगा पाओगी चैनल में नमथरगा नतर कंट्रोल तौरगा लोइनमक सरकारी थबक मैनेज तो मो हाइबी मो मिचंग चंगे इनरिना सी मो से खोइना सोशल मीडिया से कंट्रोल के दो नोटे याम सिना अचौबा स्टेप लौरगा लोइन बैन तो दोरिनो थादो sai hai selective kan to selective blocking to so natragana limited individuals is who apang nate I samute thina kan sai ngon su hajing hai yo to ga mu thorp kan sida ta moi lang je so lang le aruga lang en ai so to moi la yang moi hai ri het in do nate aruga ai ni yam yaning dragana I so to mai lokthoi be ade block to se amon ta amu uzarore en lokthoi se adu mai to jara ngone me si mi khori mu to masa na dum adugi judicious power for le jaba adugi sensibility le jaba tani adu si thajar kan sedi ai haisin loi chumi noi haido noi di apang tani ai haisin loi chumi noi si angang ja do na e noi da yu thakanu yu tha di noi le mang ni kai si thai adult da moi na ai si yu thakan sa kya mang no kya mang do no kya oi ja do ni loi khang ma tani na amai to social media su ngai social media tharo tham kan sa I own judgment to exercise or gasi ma ma hai chum be chum ma hai yam thajani ha we har to sources this check to si oh mari check to kan da si source oh mari le re hai chum be ha na aina truth right to kan sa gi su method am le jare ba ad method to moina hagi ban to kan sa di ai method to nawalo de nang di apang ni na si aina muthali se koi da hai bi si yo koi hai noi da mo da pha ni nang dia pang manina nang loi ha da humma chakhini mi ha khaliba noine uri badu di kai su nati adu gi mong chang masai ai yaning dis adu kwai ri yaning adu area adu tamu yan adu yong doi lak ke tamu press kitang wa ba khot budre wa jagi hai yaning doi area yam jaw area ni ujara kes baro higla isi masa se masa gi self judgment le jibang tani self censorship hare kan da self se sai gi mina aingon da phanam react to asu adagi nungai ta wa hi manam thajal asu madoi doi han luige swai sin han ba yabani swai sin kitang ga noi ba jaga ni khangjarim ni isam sam hare kan self judgment sai tamu hai ba chumong ga ni sibu chumong ga ne ra si thokpom thokte da ga jum nei jarin mi sam sam hare kan da aduna self respect ki wafam lak pa kan da sarkar bu di pai khre moina hairak pa sarkar na pirak pa ya thangai se taknai pharak tri in badum di mathau ti tare adu tanja khudimakta adagi area khudimukta lisal aga swai di akoin to honang te ya roi kai na thinjalak pase logi mi ang da kamai ubi edu ga the whole common people gi general public ki hojik thi makhon ka thi thok le sam na ra kan voice se maroi na swai thing mam thok te right to life the assessment of internet ki kari yauri mayam sing che phangalak ta bani logi lens gi masi kamai ubi ge swai se kamai thani ya ga ta ge phani ai thamjage akoi gi kenosi internet ki kenosi masi atba prithvi ge te lepak chakole lepak singda masigi service masigi kanaba lobuse yam kuigre adubu akoi bharat di yam nauna changakpani aduga masina maram oidana internet ka mari lenaba ain sembase 2000 da damak semi information technology act abse ari masi gi misuse to bo khotba thingnana ba khonana ba mayam provision mayam yawba ain se
masumai na sema matung da adubu hari ba 2000 da masih ain sema matam da su internet pura thingjen ba sumai to ba khoi hujik dari ba kano sia masih maki kano di matam dugi parliamentarian sing madu udi aduga hari ba specifically sumai na hujik tori ba sing makti magi information technology ek da hapam di aduga loina na masih internet thingba khotpa gi shakti ju bharat sarkar khakta da mu piba adumaina adusu yam section na yam luba mongda tangai phadaba matamda tongnabagi mongda semami asumana laibasiki matungda aikoi yanana bharata akoina sum aite yengna sum i paw khore jum thijaba matamda akoi 2014 dawaida JNK da mugi lalobagi irang leiba khotba adigi musi internet sinaraga Facebook WhatsApp nungsa social media mayam sinaraga matang sidagi 2014 da jaga khara da taklong thingba khosen ba block to ba di access to ya handa ba kholan da ba khara adum hore adagi 2014 duda Gujarat ta su ngasagi patidar gi movement kari gai lakpu da su internet thingba hore matam da internet thingnabagi Gujarat ki sarkar da state government da chap chawa khulai do adi ain do specific oba ain do leitabani na akhogi swai da chanari ba criminal procedure code ki section 144 curfew chalai re ha adu tore hen hariba ain je masi dagi hitang chingmarin ching chala ching thoga ma kari haige bu musagi internet si machine ba yaru kholo toro na masida thinge mona masi thingbadagi madu mafum dugi Gujarat ke high court ta ade even supreme court ta na laktana challenge to ne yaroi nang sigi provision sina dana to bo yaroi kholo mayama nenagre asumba tangkaksi laiki adagi di matangi matuna asumba sum antaro pudagi di Bharat sarkar na sugum ba bafum ma leirabani na masi thingnabagi ain ama semudi tangai phadaba leirena asina basina dabna mani thamba leirena haidana 2017 gi August ki tang tareta temporary suspension of telecom services public emergency or public safety rules 2017 haidana Indian Telegraph Act 1885 thaina mangai da Manipur Bharat na mikha pon bo oringai da semba British na magi mikha polaba mana control toriba madugi subject singdu da chalai gadaba adumba ain do madugi makha da semba rule amaka semi masigi rule sida kai kamaina haige haibada karigumada moi harise karigumada maduna akoigi lepak sovereignty da lakani khalaba sovereignty and integrity of India and the security of the state and the friendly relation with foreign states or public order or preventing incitement to the commission of an offense haibana sing asi thokani haina singna rakanda ngasagi kana internet service kai se mai thingmagi shakti si piba adumba rule du semane aduga madugi rule du semu matungda hek notification thopaga madugi maram with reason kari gi tawribano haibido mayek sine igidabani haina hai masi akogi state government gi oina home secretary na thokadabani kari gumodo home secretary na mai khudong chada bu khotaba leirega su magi makha thaba officer da authorized or officer amana thokposu yai admana thokadabani na hai with reason maram piraga thokadabani haina adugi chu mathakta masi ke chene balance tawna boidamakta review committee ma semu review committee si state government gi oina chief secretary aduga law secretary aduga home secretary nataba atoba secretary ma moi adu review committee du da madu kudak tapi gro copy ma hek ora thobaga aduga thengabada next working day nangna pi gro aduga review committee within 5 working days sigi manung dane review to godawani aduga haiba Indian Telegraph Act haiba ngasagi security of state adu mayam do masigi manung chambra mana thoibu notification je maram chawra chada ba yengadabani haidina haiba section na toroga taw haibini amorom da haraga adu bo khoi Manipur da thenajabada khoi mamang no tapi gre 2015 da 16 da 2018 da andia thoe adu bo haiba ain si 2017 gi August gi semibani aduna 2018 da andirak thingiba haiba ain si makhadani adu bo laibak thibadi mamang da thokiba July da thingiba se
madu review committee da puthokna naina bagi wasi pau tade Okay. masi karigino haibada na tade na haijiri si karigino haibada review committee da yauba adugumba officer da aina wari sabada aidi si matang da khanasi khunasi review gi karigi hare pudo thengnadi haiba adu di review tok di haibi review tok di haibi ne bro de yam amron de 5 working days gi adai du yeng kan da ngasai pi de mina yamna kanom na pi de mina ai mamangi do 5 working days ki kano da review to haiba se gi pot to lebane ne jain kham badar sarona manga gi nimit manga ni de gi hena chatta ba manga ni gi kano sim de khun theng na jari se ta seng modi 5 working days da review to raga review committee gi report to thamgadam ni review committee ne khana da bra ta seng thing de maram cha da bra ka haiba gi adu gi area dum di hoji phok di u phangdi aduna ai gi mot de hoji ji mama na ka ato benile singnasu masi gi awaba amangje mayam thami gre aduna aduga hariba ain je hoji ngasi phawbada akoi gi कोर्टा वायल संदा मसी अखोई लेरिबा अखोई मी मोने हिंगबरा लेरिबा गसाई ह्यूमन राइट हारिबा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन हारिबा कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा अखोई की बेसिक फंडामेंटल राइट से मसी गा दी आइन दा हारिदी अखोई की फंडामेंटल राइट से गा कंपैटिबल ओइदबा सानादबा आइन सेंबा यादि हारिबनेबा aduna akhoi gi ning tambagi ngani mo ya freedom special expression aduga akhoi gi right to life ba sida hingba sida akhoi gi tangdu leita na nungai na hingba haibo si yauri I po patena lobu ko mayam yauri ne ba aduna asingma mapa sida asmara ta thingin basi masi chana dabra basi amutang ningthi jena test tok thokpa akhoi gi Supreme Court natraga High Court masi test to bugi tangai phadabale hajibogni test to gri aduna hariba ain se ta se among masi valid orba aini haiduna court amatana adi constitutional court amatana haiba leitri masi aduna amutang test to budi tangai phadabale akoi praja myam do wari bu khole myam si ningthi jena puthokna masi gi application se masi maram chadi hasi phajana puthok bugi tangai phadabale thank you sir ai joirem da lakchini singa sai heavy gi Marona absolute ngasai gi complete ban gi matang amane aduga censorship gi matang duni marona area ni se hojik tawriba film se hoi order budi thoe order tho su mayam na paw phang ro si marona Facebook aduga WhatsApp aduga sometime YouTube ta kaida video upload tawrap kolok sing mayam sing se medium amni amaga paw phang na yam thuna makhung ngang bagi swai area ngasai gi area sing se selectively block to gi wafam se maswai gi technology se ta sing na hojik Manipur ta leriba marona office ki karigi BSN ni khang am khang lebri mayam even atopa private ki karigi service provider mayam su lesi leri masi gi idea se ta sengna leitaba jala adu leiram do man dabra leina adum heta thingiladi dum haira mina dum pura thingang ro ka hebagi like koi gi lamsam gano dura do kamai man bigation masi kanu ne hausi koi government ki officing se ja koi gi seasonary ba internet sing si koi NIC na National Information Center na piriba NIC की लाइन हाइजब तारे अदुगा स्वान है नमक ले स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है अखोई की एनी डिपार्टमेंट दा टूरिज्म हो बिया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो बिया PWD दो बिया ऑफिस की पीरिबा इंटरनेट लाइन सिंग सी सरकार ने NIC ने पीरिबा लाइन सिंग असिदिस दा हौजिसु बैन तौरसु तौद्रसु फेसबुक से नबा कछु यादे हाइबदी NIC सर्वर्स ना नसागी फेसबुक की हानदगी दम ब्लॉक तौर ले जाय जरिबा अदुना ताकपदी state government ta adu know how to lay have okay adu know how to lay have adu targadi handaki ban su akoi gi mobile internet ban to broadband service line de chali bus ban to de hajari private internet service provider ma am lay Manipur da makoi na lowriba line sing asi PCL de lowa Airtel de gi lowa Vodafone de gi lower kan moi na distribute to in hajari hai makoi na line de gi la aga low na mayam na isam na broadband hai ta sing bagi di broadband natte broadband is to have technology me hai tare ada hariba mobile internet khatang thing kan da somna kan gi line de lakpa post ma di thing dri hajari ado line de lakpa kangu sing sina mo wifi di thado kan da akoi area specific ta jaga sing thado basing dum akoi open access dum pang hajari ba ana basically aina matang za hajaning badi prevention is better than cure of course prevent to pay but prevention nine hekta koi je na dorabra haina chamber phajal la thambadu kana de da ari akhoi su free khara oina prevent to jaba ta hajari ba tawgen torobada ngasai gi MU gi rang du gi yam thol por male se MU gi da lairiba area sin du gi tholiba footage myam du uhaloi ha tar ga MU gi periphery da lairiba ngasai mo gi BTS tower sing sida
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯦꯟꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯇꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯇꯥꯒ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯐꯪꯉꯤꯁꯤꯅ ꯗꯇꯥꯅꯤ ꯚꯣꯏꯁꯅ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯇꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯀꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯍꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯗꯨꯕꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯅꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯣꯕ ꯏꯟ ꯗ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯇꯣꯉꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯐꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯊꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯤꯡꯕꯩ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯊꯤꯡꯗꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯔꯨꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯚꯔꯔꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯁꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯁꯦꯜꯁꯤ ꯃꯤ ꯐꯥꯅꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯁꯦꯜꯗꯨ ꯃꯤ ꯐꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯔꯤꯂꯦ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯄꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯖ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯖꯥꯃꯔ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯈꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ BTS ꯇꯥꯋꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ 10 ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ 10 ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯟ ꯌꯥꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯇꯥ ꯌꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯣꯏꯗ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ngasi internet mokhogi airtel gi mokhogi high authority wari sabada per day da mokhogi loss around 75 lakhs ne hai average da moina every day nomada mokhoin internet users sing manipur gi use stories 75 lakhs ki worth data se use to have ne and 75 lakhs nukti mangkhali ne moi site gi su al mayam ni khana be airtel na di akoi di paisa kakhrabani aduga paisa kanu tawdre na haidna ko but as a company was mokoi paisa mangine ba individual users one at the same time there is the yan contradictory origin je tourism sakhodan je har kan da akoi protected area permit lai gumjan hai tare there is the digital india na law ru me digital india adu broadband connectivity learn ne akoi village ko dem broadband samani hari adigi digital payment or bhim adu upi na so much of campaign and initiative taken by the government central also state also aduga sigi medium na thingi dar gading sagi entire policy of the central government to adu akoi mirai bine na khanba yai to su yong andre adu ka phangane li wasakpani adu karim kan da sakar ma sana su thingan jaraga phangandar bagi masa amde mo hele habini adu ka amorom da harati selected bi target to paise dum yawa pone adu ka karim kan da authority gi maroina authority and plus yamna responsible of citizenship ki mathau ma hairati amorom da harati rumor and speculation bhabna sajanba aduga tonga si control to boise thingan baduna te aborom da hadi ei tonga ni mo hairi do sumaina bhabna banga sabino bhabna sari duna amani thogok sina amani na sandongna uhan badusu authority ngi su mathau ne habne ei tong pro tu lakse se tawa break ki matung lakse ki taw break ki matung da impact news ge jana Manipur yengbi ba punam ke pam da thuna puduna lakse ge impact news mi yeng ta duna lebi break ki matung yengbi ba punam ko amuk kana taram nok sare tong Pradip music la isi maroina selected bi target to we have gi wafam sim dia dum in kan da mayam na su dum ya ga do mali tangai fadradi hoi area da tho di area do dum control to yaw ko ne punamak suffer to on so aduga kainom thok to re na pulap tasalaga puthoga thamba pulap mayama tham kan phara ga pulaga thambai phim amagi keno dum di area dum de dum khara mayam feel to we area du ne aduga thing bai sina solution la thing bai se solution la aduga kari gi thing bi no haibi question na din leido ni sam na kan tasengna thingi sibu yamna tangai phataba step ama oibna tawkhorba jala haibi wang chimte dum hanga leidormni tasengna block se tawdringai khoi gi lokthok dringai te duga karim kanda review committee gi kari gi khoi gi report se tasengna maswai se phajana transparency leina oja chatpra chatabra gai ujara ke horen adum mathang na sulak ningai oi tawde hojik ke na marora docking to si na solution na moibra hekta thengjin be se mayam ge phaba khalaga thingamne se yarabra haibi wafam sin chikari opening thamde sai akhoi gi selectively block to wise sigi sibiri akhoi na land tho heroni land tho kan se akhoi na akhoi Pakistan land to 1971 land ga akhoi su khangau ga sum tasena ado kan se da nungdana plane pai ra mai mutholo haibse akhoi to san thamaga di plane de ugini hajikan bi radar tonga tonga legare da mai than da badum loi urani ko ado matam mai tor na akhoi na internet mutholo hai kan se da muthata ya da batan jari kha yor kani ko tasena akhoi live streaming yarak banina
samna haga khoi kambu la thena kan se police ka kamna re hairone kamna kan se da loli kambu sin live streaming toga asom moi movement unabu ya sim toga sigi sina kwai toge thaina bombay gi hotel tas hotel manunda moi kambu chang terrorist kambu chang lai kan sida television channel gharna live show mathana pharinya live ulu kan sida kan sin adugi live streaming du siznaraga moi position semna bi pon lakhi habi po debate amgan tawna khina haji technology hele adna mi khure mobile pai silo live streaming to wa tani aduna aina movement ma lan thina gan sida lan thina machine sina movement zulu una haraga asom le som thachlo tactically soibe aba pot leidna smile le gan se lan ban manung de to yai adu khoina sai dna khoi review to hai sida adugi lan pham du film de yorabra tawri sida adu tawri yoraga di ga thingmu yare habi assessment to sigi akhoi gi assessment du na thing mathematic chare habi ai adu lan pham yorba mu manung da vice chancellor ma controversially khanjal laga hetalak salaga phamjal lare sei khanam se leba kai dorba hai possible am lakte akhoi question to review to cancel de leba kai hen dorba leba puno thingin me yar ba si matang sida hai pot lai na sai mai na bom kam dore se rocket launcher kha pai chang khare ne moi movement si ya de moi machine pau khona hadi akhoi da hen danger oi ni ka hai gi assessment to leira ga thing ru phare matik chare hai ai ba sei to ka no hona khando mi chang khare mu da visi ma chang khare ri jong da irang ho re si da da leba ga da ka su khabar so lai muthal si ka loi silent thaw thamaga nai khai ra si ka hai su ya bra ne hai ba si review hom thoi da review to bulanta na khoi sensibility si isa na review to da acts implement to da e duri hen mali si ki akhoi si disproportionate way action si action is ra khoina akhoi lei threat to ki proportionate response body forgivable way nata bila khoi university manung da ta sifai thomjal si aro indeloi mutha thame am to udana internet muthal si khala ga mu television su ha akhoi na haji budi almaina band to chang ya diga hairina sai to na ka khoi na action lori jaga do pura muthat laga akhoi to hi to nei hor si ka hai mong changbui male habi mong am changin story kan sila aro si akhoi na hai da ni threat ni am si chaw hi da leba kai do ni si ro ga de hoi leba si defeat to wi po la to re enemy chang e ka hera ga di ya e ba si assessment to si ya e ba adu film yor ba hai review su hai nga thai hanam akhoi se Manipur da mari rak hai to kan se review committee phamina ra ga khoi to ri hendabra hai si adu review gi report ho leite leitra kan se hang ha ki oina arbitrary heta se maru thingelu akhoi gi Alice in Wonderland le Queen of Hearts na e mo ko off his head ga to mana heta khoda ta mai hum na ta mo tholo do amadu phudalu hai adu film la ga di khara phajama de lebang ak ba hisa henjan megi mo ma arbitrary hai hui constitutional law matung chapi lebang ak pi posi yorotri heavy khuda mo se oina urena ha ga oina ta sa tolosi khetal thingjalu loina mo hai mo to ga di ningthau sathi bom pan bei mo da dictator sathi bom pan mo changai na si mo ta haning do wa ne khoina aina sum haijari sina ba sum democratically hai assess to danger akhoi lai ba danger to assess phan to ga si bol si ne akhoi response si bol hen ji another ga hai mu ka mu si mi amagi FIR ni ko to haji to akhoi haji border report ura kan sida ni pa amana sida chalro ga ma wanda phugi to re hat ke to re hai ado atopo report su leiri ado atopo gi was ta da ne ta FIR mi amagi on single FIR da aduk chaw action lo ya bra haji lo reaction si mu ro nei khairo ka hai mon to sida single man am ki mas matin thira ho chapang khanggon de magi history si mu hajgini pa sing history yang so mas matin thio mi da thi na ta bra hi so sa thaina gi ai personal example da ha thaina mu gi merit promotion scheme nam introduce ro kan sa mas merit promotion scheme si phate ya de na kan strike to yor mini press to pila lag na pau pira ai yor mini thesa si phawal den to ga adu mai tan ja yen ga phat on tho ga mas merit promotion scheme yaw le me smai to mai antecedents yen phai khar phai mo ko na mi amagi FIR da adu chaw action lo we ya sai review to hai review to kan sa mi am single man amagi FIR da mo na sok to ba khan de so e ha ra kan sa ha da sadra jam phai ya bra ne oja kun thai na phu da phudai ya bra ne si po si assessment phan to ron to ri ne assessment akhoi na mi du gi FIR launch or mi du gi magi authentic oram bi ai ma hai se cam chom bi ai ga si assess to om chang mai action ai response si
ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ proportionate ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ action ꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯔꯦ action complaint through ꯇꯧꯔꯕ year ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯍꯤꯡꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯔꯦꯠ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯝꯗꯤ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯆꯞ ꯃꯥ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯝꯗꯤ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯕꯨ proportion ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ proportion ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯤ ꯀꯥꯏꯍꯟ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯖꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯦꯟꯖꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯞꯁꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯥꯏꯖꯗꯨꯅꯦ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯀꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯄꯥꯁꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ ꯃꯆꯤꯟ ꯅꯤꯠꯄꯗꯕꯨ ꯊꯥꯡꯁꯥꯡ ꯄꯥꯏ ꯏꯠꯀꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯤ Exactly. ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯁꯠ ꯏꯊꯣꯛ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯊꯥꯡꯁꯥꯡ ꯄꯥꯏ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯛꯄꯅ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ Okay, Oza Rakesai Laksaningse, Maro Kitang Hypertai, Tamon Hodopira Mina, Maro internet blocking the Wari Shavani, the Hojiksi Yamna Putoropu area, Kitang can cook Machet Kitang Hypertai. Oza in a mode when Logi and the Kamina Masitambi, Tambiningi do in a Kitang open in Lohon in Guanimaro, University, Hojiki, what say, Hojiki, whatever, by Chancellor, Mayamadi, Masakangdi, Yaningi, Hadiba, Lauriba, and say, Professor Zugin Rogi, Matangse, Sangure. mayam yade khoten to budagi tholokpam lekhre adagi ngasai aingonda nuaita wai sinda rei pharaga thammi ka manungda solom jalaga thammi kaina complaint tawre complaint tarokpa da su witness isu khara lo hoi complaint tawre ming khara di pibu male ming pira amnina ahing da sangchale amarom da jam sathi ni se hoi Manipur University mamang dagi sum mayam sungang na basi irang se yam adum mamang na sum laabani adum haubani ador sipai changba khopa su tangai pharakta oram bai hai si soi si chu khanda badinate yam lodi India gi manung oi country go ba khoi gi school khoi gi educational institute amda police na heta changhen ba hostel la changla ga to ba si yabra adu su university gumba mi campus se thirudagadi masigi handaki barona crackdown se yam rear ne amarom da hari aduna swai area da oja hoji haibe duni phare mayam phare around 89 adagi 6 kanoma teacher sim logole 89 student ma phawba amuk makhata na basic question satharaga thamawudadi yam masing dom yam dre haijariba 89 gumba student ma thamore 6 ka teacher sam thamore haibagi kano lai yam pixel area se amarom da maswai se provocation thoni is di hostel changuradi nupamsa adagi maroina university gari gi sat changak ta leibani khanga thoni sin choropum khangomni phaba du sueta khara chaung long khara chaung kholo du khara yam yawraga da khandu ro sai bimni swai gi formula se smaina ta panjan ba du su MU gi campus hoi mamang de am thom be mamang da thom ba record sing do phoina sum ngasi chu dum kaw da na adu ta sum apply to le ga di khoi su ai kham ba du chakot pagi wakhalon khukun di ai kan ba da ta do mande logi ming da ja kamai ubi mi tare nipan tara khak detain tong no phaning ba by name pupiram su complaint tong motam da phaning bagi kitang kon thana ga toro su yap chala hatu hostel am da changadi provocation thoni confrontation leirane khangam ni aru somlan ma khara phajal laga detain toro thamaga verification toroga toro puphem se kamai ubige masi ai motadi masi yamne lali haina haningi ai moina phangninge bo objective to madu phangnabo honaiba thadariba thabaksi ekta bo to mayam mati arga ka masi lali adugi muhta moina to buya basi at most moina to buya bada report ama lai FIR ma register tawre aduga maduda FIR name toriba mioi khara moi wa hangba khotpa darkar lere adugi Manipur University irang matam da sam san irang leirure shanti hanjale angang sing parikha tawduna leire adugi si marak sida o sum mi sing chi ekoi interrogation darkar lere ai phaba interrogation darkar lei habini adu ragadi saman haraga lore just saman namana badi di professor ma nang CC ki case nang FIR name tore nang lao adum law adi law abiding citizen ngakte ni makhoi adum lakani ade kari gumda ai phani khoni ai maduna he ijar haram oi bitare anti-cipitary bail lojagini anti-cipitary bail lawre harasu ma police ki manakte lakadori bani anti-cipitary bail na piba protection di in the event of his arrest he should be released forward have khaktani ma laga dum police na hangba khopalo cooperate tawduri bani ba aduni he nungai duri bani police anti-cipitary bail lograba mi ama police na monda wa hangba khopa pung tara hangera kun hangera kuntha agera thama hangera adum cooperate tawle da neba cooperate tawde phadurimni ira ilaina shanti da tawya ba thabuk neba adagi mu samandhare laktre warrant hani adi yam shanti oina akhoi gi rule of law sanaba lepakta kamatau karamna law and order maintain tawde karamna akhoi criminal justice delivery system se sana hangidi habigi system si adum inbuilt lejeiba
adu punamuktu leitabida lan lakoi mohongda landa saluraga hekta irang toraga is adudi kamai toktare madudi si irang thorakpa tare adudi masi makhata na mi etaida khangkhitana ba internet thingasi pau phongon na ba pau phona ro si haiba yes adu phabuda ju leire lo si adu oiraga su karai medium no Facebook WhatsApp YouTube adu haiba selective boy moina peba app singje masi disable oi masina dana ba hailo adum order to buya heba tongana masi piecemeal basis ta adu na tadana at randomly hekta pulap chop launa ngasai gi mobile internet service ma completely ban toro haiba simukti masi ai masi lali aduga masi karigumada ningthi jana constitutional court amada masi makhoi gi action se masi chumbra lambra ha se test to rogde phajana mayok nargadi masi ai gano gi khoi yadi ha bisi gi makeida khoi gano avano si gano si lak judgment si lak da hai nai thaje thank you Joyremba ina ta ki round to laksaning pase khoi se kayum kan da hoi khoi lebak se ban gumba blockade gumba sukhra dum toigen banina ban ko se phate mangi loina bakwa halle ban ko buna nomada pasa suk mangale blockade to buna suk mangale se sorong le husiki internet ki karigi lakpa kanda maswai se so se 75 lakhs party ki keno da thui haibagi wafum chu thabdi thambiri swai the mangi sing lai question de poi immediate question haibata aduka kanana compensate to goda masigi mangi sing kanan phukat bidori maswai mang musing si kamai hanjan dori masigi mang se lanai mang bo wena dum ta dori bra swai gi area se kamai masi mang basi punna yenguraga di khoi society si pra amam oi bedori hai hausi aina 75 lakhs per day high basi khoi airtel khakini hai lairiba Jio lairiba idea lairiba Vodafone lairiba punjala gadi huge amount si mathakta mo khoi internet service provider private only lairiba kangu sing si karigumba private only lairiba ISP in hariba internet service provider sing asina karigumba makhoi ge line si makhoi supply asi Airtel natragana Vodafone natragana Jio dagi lobu odam taragadi makhoi se internet se phangmoi doine makhoi subscriber da so mu internet se pibanga moi doine karigumba private internet service provider sing asina PGCL dagi line lobu odam taragadi makhoi di line se phangni haijariba aduna akoina mangbagi in terms of revenue in terms of money da yengu taragadi per day basis manga do in terms of few crores haitare 2-3 crores me ade no so mangani sidi yamna sauna mangbu natre yamna sauna mangbi porama lakaduri si samna harkanda Manipur da internet da base toraga business toriba mayam ma hai aduki mitik yam khai tare yum na toriba masana tawjaba mi mari nga khomjala tawba mi kun contract tawba mayam lai tare makhoi gi service numit mangani mangjala kadune numit mangani mang base magi service to phajadre haina asomna kandagi thabak pibiri ba hai tare process pibiri ba kangu sing mai process block to gitar gadi ma thabak pura lep tuine thabak lai roi dun hai tare ma thabak lai taba taragadi man employee tor kangu sing su thabak phangoi dune automatically lam khoi se thadok ki bitam ne yamna si matang se aina thamjin point amana mamangi thada khoi union minister of state for IT aluwalia na khoi sadaji ma union minister of state amala ame Imphal da khoi ai office visitor me visitor was the man hang baje what are the challenges in Manipur na koi BPO to buda IT to buda na koi challenges kai no hango tam da poor internet hai akoi yam internet ki quality jam phatti hai warisum sarak matam se ista asagi mamangi 2018 gi block to ki bagi pot si magi mangon da tham matam mai ngak na thue magi secretary RK Singh na ma nakan da phang phamme ada mana did it really happen tasing na thoki brang internet ban to use ma aina ma su khangam dre secretary union gi secretary ni IT phamidna union minister of state for IT ni akoi sadaji ni ana manam hangi tasing na numikya na thoki gi ana 5 days mu oi ana US tagi lakpa akoi voice calls ngi to bangam dadana akoi gi service se thoki betar gadi ai employee si mayam sing kamaina to godino hangi mana I'll make sure that at least office on salary ba internet use or kangu sing sidi sumana ban to matamda thingdana ba yes notice ama government tagi thon ge na haide haibirme to godabu handaki sidi ngai sona ta pire bu mana yamna abruptly haitare phone daga tawna kan internet thingjalasi adu tawrsin thingjalasi soi taw thadorosi daga admain taro tawhiba posoma male na mangjabi haitare gadi totally yengu tar aina
entertainment khara aina WhatsApp ta natra Facebook ta yeng badu khaki wa natabida society yona pul amang ba ma ni hana indi thamjage pulap ki yona pulap ki society yona pulap mangmi na bathang ga badu ni taung Pradip loshel koi rong se tentak na roina handaki action si badu yam thore kana gumbom na sai gi complaint se tawraba complaint tawr matungda police na action je amorom thadi soida tamo karim kan Manipur se dum thawdo wathuk mayam dum thok ko jaga ni kana gumba sai gi complaint tawre idugi individual dugi antecedent sing kari sing yengba su mathuk tai sek to su mathuk tai habi wani soida mon wahang madi lak ta prasine haidi masigi complaints dai da individual amn tawrkiba complaints de action yam thugi basi maina any of the individual in the state complaint tawr mutamda som action to biga doribra aduga karim kanda wrong policy aduga wrong action amara moraga the whole people suffer to hon bi se maswai gi area se chumibra ga hita mo hangbiding bu phawdo phawi ta sena khoina haisi thuri juri phe mi ma complaint tawna khudak action lo bi phe okay are da magi response with disproportionate oi bai mana complaint tori juga ain tori response ga ge doge ai bu ganoma haisene asaida kongwan majam tawra JCB bu thaw loira hai pom lai ai ko thangjo ko thoya bo JCB waina ga hai pot da haisi si disproportionate oi post sadar ore da sena mi amagi complaint la ame adu ga sai haiduni sai samon tawra ga tawni hande man complaint tawi kyam chumge chumdege action bi khudak lobiyo chichi adu cross check tawi ma hai chumra keno da ka da moi phamine hai do mi ati yomi nari moi sin ko khala da hango moi da moi ke numitre ke thoki ge ma hai chumra ma sin machin thiri ra ma fabricated story ra hai ho achum bo ramri ari su adu hangmom to question ne ai di doubt do mi keno hai kan doubt to ga chumi hai kan da keno action lo do ri action lo ri do ga di mai gi report ho de ma na sai complaint to report nang thamage ko an thamo ri phe action lo ni mi sok no bi hai ga di ma hai chumra hai check to hom phe na ad ma hai si henjan me yobra ad ma hai si lo mak chumobra ma hat ke to he juma bra ka hi check to wom chang ya habni ba ka witness da ma am le ri nya ba oja te si le ngoni ri sa to si le ngoni mo ya jala ga no si to juma to ke ha ki to record no ho ya ro ngoni kham da ba mo gi wari sana ki to yaw jo khang ina khang mi de ge ba ade jadi hai ri sing ji hen jan man do sem yaw sem asimi am check to kan si da akoi kai proportion action ji ke to si ge moi ma humare phoi nai den phai tar local si ra ma ni da samon do ro ko ji ra ko re explain to lo na that's my complaint la explain to ro ko ya si da he ta tengo no thomjal laga mi lai ra ja ba nga ga si hostel le ching thopi da phabi da jail tham traumatized to pura traumatized ore mi am si mami nai thak thal le se ya nendha bu kui jang ni ji yare normal si tar kan su jang lai ra se mamung da ma na ka mu yaw ra ni to bom to ma da thajal mi ha ba asigi responsive habra adu ma da university changi do changbar changno hayo mahomni changda buri yade chang yadare changdare adu kitang precaution yaw changa yamni cautiously yad changli yadra poni ko haisi changa harakan changhon thopuni na ta bile tammi ma kamle ai jo he complain to gene emu da assembly manung se phata mi am le assembly thwai se haisi da changa do moi changa da ba se da ade emu da karbe ta khudak changning no se da kana haik na changning hai posi jo hang akoi hangning bom yaw re quick response dum di phai amorom da hati human being actually respect num so dum adu chu phajaba jaga re du karim kan da losala ko da suspect man hairi ba khudi moti sumamadra ai khoi na tawdori ba thawak mi ma khangna hairaga tawdori thawak mayam sing se maswai si man hairi sa kyam chumbano sigi khara thijan ba humjan ba dum chu dum matar chu kana ni haibne amorom da hati ozara case losala khu se tekdam thabiram tai internet dok to se yam 22 Manipur se 2015 16 18 da ni rak thok chale swai se PI gum thara kanda tang challenge ka to ya wi pham le ga akoina masi mtang thamjini masi akoi tumina sum leibena ta ba akoi gi legally available means sinar kanda masi amungtang mkhoi gi state ki action si whether it is very much arbitrary or not aduga natra bhawda su kari gumda asmana thokpa akoi mayam da thenari ba awa ba se ko ne ba damakta se afas padu sangbida supreme court na yes constitutionally valid oi har ga su du zo don mayam thore den ko si to na likewise mahari ba Manipur chalai ba sumba rule se masi amutang kota phading si jana test kholaga aduga valid oi har bhawda su with a rider si tabudam ni na du don mayam ma hapaga praja singda awaba se minimal oirina ba
ama sinnanabagi honabagi matamdo yawre haina ai thamjani. Thank you. Joyremba aduga Oja Rakesh aduga tong Pradip si Impact News itu tu lakpi badu ngasige agenda Manipur se mapung phan begi nai loselak pati kai khamne jiri ba guest om mokpu amuk kana thak chari. Ngasige damak ka Impact News ge agenda Manipur matang solution jena batan jai role adu bulamdam se tholi ba thok do wa thok kya gi marik chum report ke damak Impact News meng ta dun lebiyo.